Dan Saudara Presiden Prabowo Subianto pun menghargai pengunduran diri Miftah Maulana Habibur Rahman alias Gus Miftah sebagai utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Menurut Prabowo, pengunduran diri Gus Miftah adalah cerminan sikap kesatria dan bertanggung jawab. Di laporan beliau sudah mengundurkan diri. Komentar saya kira itu adalah tindakan bertanggung jawab, tindakan kesatria. Ya. Beliau sadar, beliau salah ucap, beliau bertanggung jawab dan beliau mengundurkan diri. Saya kira kita hargai sikap kesatria itu. Saya kenal beliau. Ya mungkin karena beliau memang bergaul dan sering berceramah di kalangan bawah. Mungkin bahasa beliau niatnya bukan niat jahat, bukan niat menghina, tapi terlepas mungkin ya salah ucap. Beliau sadar, beliau salah, beliau bertanggung jawab. Beliau mengundurkan diri. Saya kira itu ya jelas.